Maka dia betapa anak Ustaz. Kaya po nang ada, paciciran, tapatada ngilimat tako sarana, dua ba dibacan. Ikotannya inna ansalnahu, bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kapala mo yardo? Simak na kabay? Kapala mo? Angka kapulong merokwe? Angka? Mega? Angka tu ko pintu na kabay ka tu ketak beladua. Angka ko tu yase. Itu tulisannya itu. Apa datu tau pandrita si pulu na payoki itu ko pintu na kabay. Iya kupura ki ona masam pajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asi nabate. Itu barakan itu. Makanya itu kalau tahu masam pajasuna subuh pura ki masam pajasuna subuh baca nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalle ibaca kasih ratu ya roh. Ya komeki tambah astaghfirullahal azim dipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasih ratu pura ki masam pajasuna subuh atau sekalian sudah sholat subuh ya ko pura ki masam pajaloro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin ya ko dia tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasih ratu ya kupure asara matu agi baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri gangkan yero aja tale wahlul uqdatam min lisani gangkan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri supaya malumu manang urusat tak kongkah. Kunre sipu arwana. Dia mon risap nama kunre gendring. Pak sama ini terbagi tapi ada penutupnya. Iya, masih dua telur untuk. Maka rosap nawita. Mestinya itu kan perempuan di belakang. Jadi makunre komeki lolongan apalah sap yang paling belakang bagus. Imon di lada ya. Napa masambul yolo ki. Ya rone yolo lada ya. Tapi yolo lada ya makanya di sebelah kanan na imam atau 7 orang di belakang imam. Kenapa sebelah kanan asabul yamin makanya lada. Ya kota ki pa masih na lo bango ko kanan ya teruki lo kanan. Kalau mengajar pahala. Sama di cekan rio. Tapi aja tuh si tamacay ko din nagagon romo ko lo baka masih sebelah kiri. Atau pui masih sa tapuda kada ko kulo sinay ko pui mana. Nah ya natumon di kanamanan. Lo makanya tidak boleh padila itu merubah hukum. Ira tu namanya tahu gara-gara padila dia bisa kadang mau merubah hukum, malah berubah hukum. Termasuk kumasampajan itu di kata dia na lolo-lolo, mamulan kita dengan papure nala corona. Iya, biasa ada begitu, tapi sekarang sudah mulai anu. Tapi padahal memang seharusnya merapatkan sap. Aja nolai setan malolisu. Sebab setan itu kan mengganggu. Supaya dia khusyuk tahu. Kemudian Nabi tahun naik, Roki Nawaisi menjelang kematian juga Rasulullah akan membantu kita. Dengan syafaat, kumege salawat, Nabi akan menjemput kita. Makanya ia kota umada Pak Bu, angka 2 surah makanya ibacaan. Yang pertama adalah surah Yasin, tapi dengan suara yang keluar. Ia kota umada ibacaan surah Yasin, masuk sandai. Tapi ia ko dena nakedo tau madangin tapi tau mada masih cerita tapi tidak bergerak, dia nak bicara seperti kayak orang stroke. Jangan surah Yasin. Kita bacakan surah Ar-Ra'd dengan lirih. Mas Sausau, tapi surah Ar-Ra'd, surah ke-13. Supaya ruhnya dicabut dengan mudah. Jadi tidak salah mana tuh surah Yasin. Tapi selama masih bisa ditalkinkan, talkinkan. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Yang nikodena nulai cukup kalimat Allah. Allah. Nah sebab itu hadisnya 2 memang. Saya mendapatkan ada 2 hadis.
Jajitannya yaitu bawang. Man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Ada juga hadis lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jadi satu la ilaha illallah, satu kalimat Allah. Tapi ya kopat tareka tu lebih menitik beratkan kalimat Allah. Kopat tareka, kau tahu masih sana. Magai, nasabak makada kamay la ilaha namate. Dia nasambungi namate. Berarti kau makada la ilaha nalepu matbetungan na degaga puang. Itu bahaya. Sehingga dia mengatakan, cukup mengatakan kalimat Allah, 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 Allah. Kadang-kadang dalilnya naruh kalimat Allah, ada. Wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan dalam kitab Iyana itu, dalam risalah juga disampaikan, ada orang yang meninggal tau mega dosana. Mak gigi dosana. Makai kan kemana dosa tau kalasin, kemana kau 10 dosana. Apa ia tu dosa ijamai pak? Anta memang tu kotak-kotak nah. Setiap hari Kamis itu dilapor. Bayangkan itu di Kamis dilapor. Dalam 1 tahun nisfu Syaban. Tutup buku. Dalam 1 pekan hari Kamis. Dilapor amala, dilapor dosa. Kalau perlu mana betul? Makanya itu kemilaudongi aso salasa dia dilapor. Napi catat. Hari Ahad. Hari ada Senin, Ahad, jadi dia pencatat. Mapamule esok Jumat dia dicatat, napi catat, dia penental lapor. Pak dongat waktu na Jumat napi dicatat. Aso 1 dicatat, aso Ahad aso dicatat. Senin besok dicatat, Rabu Selasa masih dicatat, Kamis dicatat oleh malaikat. Hari Kamis baru dilapor. Makanya kumacan ringilah kita jalalu tilodo. Apa mesa kali na dia dilapor? Di sini kan banyak orang tidak kan? Karena doa malaikat itu kan melapor, makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena di situ pahala ibadahnya di store. Jadi ya komeloki langsung sempajang aja na Pak Dong. Apa itu Pak Dong melalui jalur malaikat? Ya kok sempajang itu komunikasi langsung dengan Allah. Yang itu namanya gak tahu Pak Dong minat tuh doanya di luar sholat. Rogi ki apa metakimat tajam. Maka namanya gak tahu berubah-ubah doa. Nah so sini milo sepeda, salah milo motor, araba milo auto. Namo malaikat mapat dulu tuh. Sedih penyi ulapor, ina berubah sih. Jangan rubah doanya. Makanya kata Pandrita termasuk Imamul Ghazali itu mengatakan, ijabud 42 yauman mania. Ya komelo ku terima Pak doanganmu, patah pulau sona aja merubah. Makanya kong kana ta, mak belikan kasapeda, mak belikan kasapeda, mak belikan kasapeda. Si minggu itu 5 kali mak belikan kasapeda, tali mana sepeda? Kong kamodita. Yo pokok makanya mak belikan ka sepeda, baja mak belikan ka mobil-mobil, bajana mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, esterun Italia supaya mamak koi. Nah begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah sebab tidak istiqomah, coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Kita coba gare, dan kemana tuh sampai jasunana, sampai jasuna musafir. Kan sudah ada doa musafir. Tanpa lama doa musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosoha tajoka na salasa tarewa, angka direwa dia pa dilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu, maka demi laudoni asam pajang ni, nasaba iya sampajangnya tanpa perantara, iya na turin launa dita, alengi pakat kasa umatku, ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak, na zaman Nabi itu angka na. Kan masampajan Nabi tak ku Bukit Tursina, masampajan ku Baitul Lahmi, masampajan ku Masjidil Aqsa, masampajan ku Madinah. Berarti masampajan memang nih.
Nabi Adam mas sempajang, Maryam mas sempajang, Nabi Zakaria mas sempajang. Karena kena mihrab, jadi kami mana sempajang. Itu Nabi komisi pak bicara pun nih melalui sholat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sesampaja sunnah haja, angka sesampaja sunnah istihara, angka sesampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sesampaja sunnah musafir, angka sesampaja sunnah taubat. Nang kamu doa taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nasabah iya ko doa mitamu pematajang. Malaikat lapor. Tapi nare ko mas sempajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri yang proposal Pak Gubernur, lalu joko Pak Camat. Jadi Pak Desa, lo Pak Camat, napa lo Pak Bupati. Pak Bupati napa la kiri, tak kiri lo. Dipandang, napa la tuh Gubernur, kok dijaji siulan napa la tuh. Tapi tak coba gerik talipogi Gubernur dari tanah langsung nih. Begitu juga sholat. Nggak usah pakai perantara. Aja nah, langsung nih. Makanya ada namanya sholat. Asam paja sunnah kidun rekam. Namanya sholat sunnah hajat. Disama-sama hajat. Panggil orang. Meloki maga. Meki malakai. Ya sampaja sunnah. Aja mau tak kena wakat. Masam paja sunnah. Melo malakai. Dun rekam kena Allah ta'ala. Maka dari sholat sunnah hajat. Apa iya tuh niat? Dia mereka mau bicara lagi. Konia apa tadinya pesempajang. Iya nih kok kata beratul ihram nih tahu sempajang nih. Jadi tapaki ya roh. Ada nuta neki no galunge. Sholat sunnah istihara. Minta petunjuk. Neki maram nebine. Neki mapanodibi. Sholat sunnah. Kok kipo Allah Ta'ala milo petunjuk. Langsung nalena misani. Nalena makatan nih. Alena pancaji balawoy. Alena mataroy. Nama gampang, iya na tu Nabi Ibrahim, waktu na melo ya petama pie, dia nama saranya wana, malaikat stres, agar apa? 5 cenni malaikat aku sudah pernah, kami Nabi Ibrahim 5 mako, melo dia lemparan, akhir mereka, Ibrahim, musam mo gaji itu alim, maka na ku itu no, maka dia Nabi Ibrahim, musasa, nang kana tu pie malu naiyak na pasipulu nga ngaju, nasi dia kampo tau pasipulu ngaju. Na manasaya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya din para tama pi maka day maleka mapi din masila silam maka din Ibrahim aga silang ka nasa hinami ko di tuno maka din Ibrahim aga di akat tamu maleka nasa wemelo ka bantu ko tapi demi na cucu bantu ko demi milaw day maleka ahi demi na cucu bantu ko ilaw ko jolo alim muka ising ang ilo ko po Allah Ta'ala maka ni malaikat maka ni Ibrahim aga may matugasmu nasa naya maturo yan nga si babusya iya ko yalang nga isi law papore ang ingi law palutumanan niya gue madehe napo papore busya padmo maka ni Ibrahim napodangi malaikat kinro may makume mangilo nasa ilaw isibawan ako po ang Allah Ta'ala maka ni Ibrahim iya ko kumi po ang Allah Ta'ala dyan ni ko suro iya mana langsung nasisang matoka. Napunang yung malaka, nasisang matoka. Yan na ito na kada Nabi Ibrahim tako makada, hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya din para lokopi, makada po nga latalawi atak kuya pi narano nga mewaywi. Tapa makada po nga latala na podangnya pi, kulna ya na rukuni bardan. Pi cakek ko. Wasalaman cekik mapasalama ala Ibrahim. Apa iya kini cekik na din pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macekik. Ima kadi po Allah Ta'ala bardan wasalaman. Iya na capak na wasalaman isapa ilihi. Agi yun roy andre iya mabaraka na mapasalama. Diga aga ya pengitamo ko pi simpan ni. Patapulo sona patapulo wanina inutuno Nabi Ibrahim. Denanre api maluak muapie nanre jue capu ajue au mani makat de Nabi Ibrahim degaga mariga namu wajujuna de to nanre api. Maka de tau pandri dapat kareka. Sipak nan itu api matuno.
Ya ko nalagga ipo ang Allah Ta'ala sipa na dinatun. Sige, gambara api mi. Jadi sipa na mi ba po ang Allah Ta'ala nalagga api dinatun. Yan natukong ka aga-aga pa mo, tapi ang katopa ko patareka ya. Tapi ya ko pa hikmal yang ibatena. Maka dayaro Nabi Ibrahim napitang yok ko idi. Maka dadenan ri andre kong kay nasong ko bayine na ko denol bitaw kasiya sinapanre. Makumato gari di ko bulata. Dedi di kollen na ni Andre de pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si Mamandre. Apa makat de denanre de sinandre. Makat de lo sappa taw kasiya si anak yatim. Sappa ang kapanarinto na panoli kadalo ko bulay. Kalau mandre si bawah. Tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre gadi Ibrahim. Maka dito pandre pa hikmah iya ko mapacing iya agagay mo sidak kamu ina pamandre denanre api. Wa hikmah. Iya na to napake papasae. Maka iya kong kaaga bunga tarala tapapasidak kami. Nah sani mula balu. Ito matot tariolo, ya ko mapalin na Andre, de na sa agijo na Andre, mala na Andre, ko de na pura na pa Andre chokin na. Nasa diya ng ijo na Andre chokin na, pa makadero pasidak ka. Nakada papasalama, na curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu, choki minapandre. Yan na to, ampay magpira choki. Nakada jijo mandre katu choki pandre jolo. Pura pinalin Andre choki na napamandre. Itu sama. Karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pidi ibampay pasar di choki na patong mandre. Onro to na palasan. Tapi dia nak kota pinrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot tadi olo makom itu perinsina. Padamu itu makanya Nabi tak sedekah yang paling besar mengalirkan air. Aga na pigaw, awe iya na ele mapajala dinamo ina pa na pasolo pa ciri-ciringe. Manoko niya na nasa makoja-kojang. Asa wes taromana niya tuma. Mana ka mapasolo we? Makoja-kojang mati matumunge. Agay masidakay. Nasa ninong manue ninong ngasuwe. Ninong ulo-kuloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, nalay sarri, manjay pasidakka. Sebab Nabi Tamato makada, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk, kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake, Pak Galungnya ko Pak Galu sabara, ko nanri balao, nasa pasidakka. Ito napake. Ito nasa pasidakka. Yan na ro, nala dasar. O kuniro, maka dade gage ko nanre balao pasidakka dali na meto itu balao makanya ko na capuri dali na mana itu jire makiro tapi angkat tu na Pak Guru nga to pandrita iriolo na baca to matot ta kumili mapunubine masih disigi yasa lontara na meumpalo isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Takdimnya robo makoko kapan? Alimnya nih. 32 lampa. Bisa nah dia baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kesikiri na ulai ko tilalanna. Tu subhana man halakani walam yansani minal rizqin katu. Baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik. Oki-oki. Ia tu na baca tawe, na rekumarame dine, na panalaw na, na pasigari, na pasirame. De nanre ulla, de to nanre balao. Kato, yan na tu biasa nakada lontara na may umpalo. Tapi kamu pika apa ko penrang? Tasap payero. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Iya. Tabakan yakin ni sakka na. Pak ya tu ko masalih sakka na masinga to tu balaw. Pak makre ye naji makasiki mak dire sakka. Pak makumitigi tau dinudi pataka lupangi.
Ya kumi maponobi ni milaudong, matanang ni milaudong, nanri balawo sina milaudong, nanri ulo sina milaudong. Sisa na nadupa na lupay. Nalupay. Iya, terutama ko tama niyo ko kantor na makunray, masike niya to. Makwaga ko pendra. Ha? Wih, si Jana macerame, setengah ni talua. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tahu na makadaka maku manibatina maku ragi pasalama ki pabu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tapake. Tapi aja tersalai salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Nah, baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya kutulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu terbaca kasih ratu. Ya kode tulai 70 nah. Ya kode tulai cukup 40. Ya kode tulai 30 nah. Ya kode mau patulay 10 na sibi. Ya kode tulay 7 na. Ya kode mau patalu na. Ha? Ya kode mau petalu. Allahumma salli bawa na tabaca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja na luk bangir salawat. Ya kutulay mali salawat sisap buses sotale salawat 1000. Tapi aku dia tulai kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurannya wan digipaki milaw dong. Ibaca akatallu napatu milaw dong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa lagi? Hah? Wah, nakomi itu sampajangi. Toh? Iya ro tabaca. Iya kode tapala iya ro bismillah aka 10 sera napaki milodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera, tabaca ke 10 sera napaki milodong. Terutama ko way mi paki makbura karena tamasam-samang iti bacaan. Ka 10 sera. Kung kata suruh kidodongi we maka datang dodongi cedewe masam-masam mangi yaitu dibacanya dibacanya ke 10 sera kenapa tuh milodong wadi dibaca Fatihah ya kunadapi ya kana budaya kana stain tapakuli ngakatalu tapi setiap antaranya yang beri milaw maka daya betapa menak ustas kayak pun ada aciciran tapatadang ilimat takusarana dua wadi bacanya ikutannya inna ansalnahu bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kapalamu ya Rasul? Simak na kabay? Kapalamu? Angka kapulong merokwe? Angka? Mega? Angka tu ko pintu na kabay katu ketak beladua. Angka ko tuyase. Itu tulisannya itu. Apa datu tau pandrita si pulu na payoki itu ku pintu nakaba. Ya kupura ki ona masam pajaloro tabaca kasih ratu deta kasih asi nabate. Itu barakan itu. Makanya itu kau tahu masam pajasuna subuh pura ki masam pajasuna subuh baca nih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Si kiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalle ibaca kasih ratu ya roh. Ya komiki tambah astaghfirullahaladzim dipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim akasi ratu puragi masam pajasuna subuh atau sekalian sudah sholat subuh ya kupuragi masam pajaloro tabaci la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin ya kode tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana yaro akasi ratu ya kupure asara matu agi baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri gangkana yero aja tale wahlulu datang min lisani gangkana Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri supaya malumu manang urusat tak kongkah
Maka dawai malampela de ustaz de ule baca kok kasih ratu ali mapunco alam nasara ibaca katalu kulu allahu katalu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir katalu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalinna uku aro watata sebelah kiri napa isoro cede indok 5 menre uku tujuna jantungnya na ibaca ya roh ya kong ka masalah toloy tahu merusukan itu berkah apa lagi deto awe aga napi Pak Gurongi ko dita player pakie alam nasrah aja na kurang at kasiratu itabaca lala na sesuai ini bisa parang betul alam nasrah saya diwasiatkan beberapa ulama saya datang bertanya ke beberapa mursyid dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan termasuk guru Profesor Dr. Kiai Lipi almarhum itu dari DDI ada beberapa ia paling mega na Pak Guru ng amalan bu untuk derajat karir alam nasr yang paling banyak dari semua yang saya pelajari ia paling mega alam nasr angka lalu pasangnya napodanga enak ia ko angka tau mato angka bija-bijanna na bacamu itu tau mato na alam nasr akasiratu lalanna sesusiwani lobe salah itu nih ini terakhir sudah lobet ini sudah nabacamui alam nasrah akasiratu lalanna sesusiwani jadi nak kurang 100 ke atas kalau mampu kalau 100 saja akasiratu na anak-anaknya satu anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa umron itu. Iya. Jadi kalau anak-anak kita tabe maca to baterai bisa kena lobe to di pacar ramai lobe to nele. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anaknya tu magiawa kedudukannya. Ya kong kau honor-honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masang paja sunnah. Ya aku masang paja sunnah ki talai penguku. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia nama digaga. Ya mau ripakuli. Ambil sebagai wirid, insya Allah. Digaga tahu penuh kehidupan aku yang amalkan. Akan selalu diangkat. Bertahap. Itu berkah. Dapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah. Alam Nasr. Iya. Nah insya Allah. Ajarkan ke anak-anak kita. Insya Allah bu. Itu surah khusus itu. Iya ni ko papakatan nangati ina ataina. Ko masusa-susah papinat dumi menerima baramba aroy, menerima dumba-dumba aroy masih bawang. Baca surah Al-Kausar kemudian tenangkan insyaallah. Iya ni ko to lima susumpai papinat dingi cik desa kadamaje tu itu melo macaina deto ga pakacai-cai ki deto ga susah na tu menerima menre emosi angkat tu nadita mapasanan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula akatallu atau akapitu maka dia nabita siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali ditiupkan hawa dari dalam surga angka hawa ku ipulukulalan na surga ipalansut tamu kuatin kung Allah Ta'ala warungannya itu dengan malaikatnya ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang iya sikiri 2 gunana maka dia nabita siapa yang membacanya maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu berkah. Makanya namanya itu ta'ala sikir insya Allah. Ya nanti yasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya.
Ya ko makada syahadu an la ilaha illallah tanya sadaru itu. Ya ko sadana ru itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Yang pay nabaca tu kay kita ko may matindro. Ang kataw malada lasanna ibaca ya tunap pay tapusan na itanay alebe. Insyaallah irisa tu kola sa pura si bawatania. Yana tunah kada akutana ko ukuruwe sahada na munrui makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.